U narodu poznatija kao Lepa Brena, zajedno sa svojim kolegom Milošem Bojanić, danas je posjetila borce druge Semberske brigade u Bijeljini i Brčkom. Svoj prvi dolazak u Republiku Srpsku gospođa Živojinović opisala je kao svečani trenutak koji je dugo vremena očekivala. Ovo je moj prvi boravak. Da li ćete ići i dalje, da li će biti neki koncert, da li imate nešto sada u vidu širom Republike? Pa ako se nastavi ovom politikom mira, u svakom slučaju da ćemo imati izuzetno mnogo razloga da slavimo i da pomognemo, ja mislim, najviše deci i ženama koji su ostali bez svojih muževa, ali neka deca i dalje ostanu moj resor, pošto ja pomažem slabima i nemoćnima. Ja sam sa ovog područja i to je moja duša, to je moja zemlja, to je moj kraj, moj Brenin i mi smo evo došli da obiđemo, ja sam dolazio ranije i posebno je drago da sa Brenom prođemo i cijelu Semberiju, da odemo i u Brčko i u njen kraj, jer poznato je da je ona i pre, i sada, i posle bila čovjek koji je pomagao one kojima je najviše bila potrebna pomoć. Imajući u vidu razlog svoje posjete, Lepa Brena u tom stilu bila je i obučena. Sivomaslinaste šarene pantolone i sako ostavili su utisak hrabre žene koja se vraća svojim korenima. Možda i nisu slučajne njene reči koje je danas pri povratku izgovorila. Citiram: Bože pravde i mira za ovaj napaćeni narod.